Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo siyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sobhekela laphaya kuzona-ke ezimnyama i-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates i-targeta umdlali-ke oyi-striker ongokudabuka laphana-ke ezweni laseGambia laphana-ke uGibril Sila impela-ke uyi-striker kulona-ke iqembu elilaphaya eTanzania ekuthiwa-ke i-Azam FC. Kuthiwa-ke useyi-rejectile i-offer yokuthi-ke ayogijima kwiqembu lase-Algeria ekuthiwa-ke laphana-ke i-ES Satif. Impela-ke okwenza-ke kube nethemba lokuthi-ke ngathi-ke i-move yakhe iza kulona-ke i-Orlando Pirates, since i-Orlando Pirates-ke ifuna ukuthi-ke imsayinise laphana-ke uGibril Sila udlalela-ke lona-ke iqembu i-Azam FC yaseTanzania. Njengamanje engase-ke ebe kwi-free agent noma inini. Orlando Pirates-ke siyifisela inhlanhla ukuthi-ke imthole yena-ke lo mdlali laphana-ke uGibril Sila from laphana-ke eGambia. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje, like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo, nisale kahle.